A'udzu billahi minas syaitonir Shinnya rajim. lupa ya. Himinash gitu. Ya. A'udzu billahi minash. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Ya khafuna. Fu-nya panjang. Ya Ya khafuna. ya khafuna. Kemudian Yasuquna. yasukuna. La yufuna. La yufuna. Yuhituna. Yukhituna. Kemudian Yudi'una. D-nya betul panjang. Lagi diulang. Yudi'una. Yudi'una. Yughisuna. Yughithuna. Waja'alu. Bukan wa. Lihat baik-baik. Faja'alu. Faja'alu. Wazolamu. Wazalamu. Lazuku. Bukan. Zu-nya panjang. Lazuku. Ladzuqu. Kemudian yang ini. Janahu. Janahu. Lanudiqahu. Lanudhiqahu. Fa'aqaruha. Fa'aqaruha. Manamiha. Manamiha. Khati'ina. Khati'ina. Satajiduni. Satajiduni. Ma'isyataha. 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 Kemudian Fatuba. fatuba. Biyaminihi. Biyaminihi. Manazila. Manazila. Idza qadha. Idza qada. Warisina. Warisina. Bijaharihi. Bizahazihi. Bijahazihi. Syaghafaha. Syaghafaha. Diulang. Syaghafaha. Kemudian Fasyati'i. fasyati'i. Tuh udah mulai kemajuan ya. Tolong ya sering diulang ya. Insyaallah. Diulang sesempatnya aja. Walaupun cuma dengerin. Itu Insyaallah. yang Ibu Fatona lakukan jangan ditiru. Sekolah kemana-mana. Ngambil sekolah Allah. siang, sekolah pagi, sekolah malam sekolah. Tapi nggak pernah diulang. Jadi nggak nempel ilmunya ya. Harus diulang. Nakisuhu. Nakisuhu. Fatusiru. Fatusiru. Mafatihahu. Mafatihahu. Wafakazahu. Salah. Fa, Terbalik. fa, Fawakazahu.
fawakazahu kalihuna kalihuna kitabahu kita kita kitabahu tazudani tadudani sukumahuma syukhumahuma la ya'uduhu la la ya'uduhu. Nah, pindahin dulu. Ini, yuk silahkan. soghiruna Sagiruna subulana subulana lalabisu lalabithu khotiina khati'ina lima yuha lima 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 yuha lima yuha. kharaqulahu Kharaqu kharaqu lahu tuhurika bukan sorry tuh zuhurika agar apa zuhurika ru'usiha ru'usiha tubashiru tuba tuba tubashiru. Bentar, ke atasin dulu yang ini Kak karihuna karihuna talumuni talumuni la tanabazu la tanabazu la tanabazu yuzauna yuzauna maqalidu maqalidu waya isu ora iso waya isu. Kemudian Masya Allah pintar ya sekarang udah banyak kemajuan ya. Yang ini alhamdulillah. Wa idza sa'ala laka ibadi Bukan salalaka, sa'alaka. sa'alaka Uh, wa idza sa'ala Sa'alaka. sa'alaka ya Sa'alaka. wa idza sa'alaka ibadi ibanya panjang ya Allah Banyak panjang. wa idza sa'alaka ibadi Wa idza sa'alaka ibadi. Kemudian la yusufu la yusufu la yusufu wa akhuhu la yusufu wa akhuhu nasiyahu tahuma hutahuma wa kharaku lahu banina wa kharaku
wa kharaqu lahu banina. Kemudian yang ini, ya Arun. Aruni madza khalaqu. Aruni madza khalaqu. Kemudian Kafa bina hasibina. kafa bina hasibina. Hadihi bita'atuna. Hadhihi bida'atuna. Wa sulasa wa ruba'a. Wa thulatha wa ruba'a. Qalu taqasamu. Qalu taqasamu. Bima kasabu ma taraka. Bima kasabu ma taraka. Kemudian membacanya boleh terputus-putus asal benar walaupun perlahan. Ya. Qala ma nahakuma. Qala ma nahakuma. Libasahuma liyuriyahuma. Limbasahuma liuriyahuma. Kemudian Sholataka. 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 Ala syakilatihi. Ala syakilatihi. Kemudian yang ini sodaku. Sodaku ma'ahadu. Sodaku ma'ahadu. Kemudian Hadisu Musa. diulang hadis. Hadisu Musa. Hadis Musa. Kemudian Kafaru bi'a bi'ayatina. jangan ke ain, bi'a jangan bi'a, bi'a. Kafaru bi'ayatina. Kafaru bi'ayatina. Kemudian Kana hiqabi. kana iqabi bukan ain. Kana iqabi. Kana iqabi. Ain ya, iqabi. Kemudian Bima khalaqa wala'ala. Bima khalaqa wala'ala. Qala la takhafa. Qala la takhafa. Ulang.
qala la takhafa. Kemudian Fama yakunu laka. Fama yakunu laka. Mata'ina mata'ina fa'akalahu. Mata'ina fa'akalahu. Wa huwa ya'izuhu. Wa ya'izuhu. Wa hamana wa qaruna. Wa hamana wa qaruna. Pendek. Ulang. Wa hamana wa qaruna. Kemudian Fiha fawakihu. pendek. Iya. Pendek. Ya Allah. Pendek. Fiha fawakihu. Fiha fawakihu. Nanti kalau dihentikan lain. Kalau dilatihkan nanti fiha fawakih. Fawakih nggak usah dihentak. Tapi latihannya ini untuk kena mau nggak mau harus dihentak biar membiasakan mana panjang mana pendek. Fiha fawakihu. Gitu. Kemudian Haruna wa Musa. Haruna wa Musa. Kemudian Laha malikuna. laha malikuna. Walu'inu bima qalu. Walu'inu bima qalu. Kemudian maaf ulangi sampai benar semua. Udah pintar lah. Yuk 28. Ini silahkan. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Qala la ghaliba. Qala la ghaliba. Ha huna qa'iduna. Ha huna qa'iduna. Kemudian Fasalakahu ya nabi'a. Fasalakahu ya nabi. Kok gitu? Latihan ya. Kalau udah bagus nggak boleh. Fasalakahu ya nabi'a. Ya nabi'a. Bahkan kalau baca Quran bukan begitu. Fasalakahu ya nabi'a. Gitu ya. Sekarang lagi belajar apa adanya, biarin aja. Fasalakahu ya nabi'a. Yuk, diulang. Fasalakahu ya nabi'a. Fasalakahu ya nabi'a. Kemudian Wa kafa bina hasibina. wa kafa bina hasibina.
waliya fiha ma'aribu. Waliya waliya fiha ma'aribu. Kemudian kafaru. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Yuridu hiyanataka. Yuridu khiyanataka. Kemudian Sodaku ma'ahadu. Sadaku ma'ahadu. Waka Kemudian wakanu lana khoshina. wa kanu lana khashi'in. Jahadu wa sobaru. Jahadu wa sabaru. Kemudian Ahadana makanahu. ahadana makanahu. Kemudian Wana'a bijanibihi. wana'a bijanibihi. Kemudian Wama kanu wama kanu sabikina. wama kanu sabiqina. Iya, mau ebda tapi sampai ini nih satu lagi. Ebdanya nanti pas belakangan. Diulang-ulang lagi. Ya, 28. Yatalawamuna. Salah. Yatalawamuna. 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 Kemudian Ghafiluna. Ghafiluna. Kemudian Roghibuna. Raghibuna. Hafizina. Hafizina. Ghashi'in. Salah dari dulu selalu salah. Koknya kenapa jadi go orang Jawa kalau panggil Pak Sugimin Sugito ngapahimin Pahito. Mau ke mana? Mau ke Tugu, Monas, Gopur, nggak Hopur. Kenapa jadi Mahrib? Nah, kalau Jawa kenapa ngomong Pak Gimin, Patu Gimin, Patu Gino? Kenapa kalau ngomong Arab Pahrib? Go itu bukan go tapi kho. Selalu salah di situ ya. Ingat-ingat tuh. Udah bagus tinggal di situ. Khashi'ina. Khashi'ina. Kemudian Khati'ina. khati'ina. Fi butunihi. Fi butunihi. Fi butunihi. Kemudian Bi'ibadihi.
bi'ibadihi. Qala li'abinhi. Salah, diulang lagi. Qala qala Banyak li'abi. pendek. Ulang lagi. Ko. Ayo, ulang lagi. Qala li'abihi. Qala li abihi. Kemudian Maqalidu. maqalido. Maqalido. Kemudian Wasanazidu. wasana zai. Wasanazidu. Kemudian La ya'uduhu. la ya'uduhu. Sayusibu. Sayusibu. Huwa yaqizuhu. Salah. Ya'i. Jangan yangi. Ya'i. Nih. Huwa yaqizuhu. Ya'i. 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 Ain. Ya'i. Huwa Ya'i. yaqizuhu. Ya'i. 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 Huwa yaqizuhu. Ya'i. Bukan Ya. yagi. Ya'i. Ain. Ai. Ain. Huwa Ya'i. yaqizuhu. Jangan Ya. yagi. Ya'i. Ai. 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 Ya'i. 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 Ya ya'i. Huwa ya'izuhu. Huwa ya'idhuhu. Huwa ya'idhuhu. Kemudian Fatuhaziru. fatuh Fatuhajiru. fatuha fatuhajiru. Ya Majidu. Ya majidu. Ya Ba'isu. Ya ba'ithu. Ya Ra'ufu. Ya ra'ufu. Wa kadzalika. Wa kadzalika Bi'asoka. bi'asaka. Ma mana'aka. Ma mana'aka. Ma mana'aka. Wa ja'alani. Wa ja'alani Syi'atihi. syi'atihi. Ya Muta'ali. Ya muta'ali. Ini sampai sini dulu, besok ebta langsung ya. 2 Ya, lagi. Terima berapa ini Pak kasih. Ustadz? 28. Besok itu udah mau ke 29, ke 30 ebta langsung. Ya, Insya Allah. diulang-ulang lagi, sudah banyak kemajuannya. Cuman kok-nya sering ke go, hati-hati tuh ya. Susah, saya ngaji Iya. juga akhirnya itu ya Allah. Dikasih Karena kan apa ya Pak memang Ustadz biar bisa baca ayat sama kredit. karena kan memang itu bahasa ibu. Yang saya bilang, orang Jawa itu kalau manggil orang Jawa, tugimin bisa ya. Tugimin, wagimin, wagiem. Kenapa kalau mahrib jadi mahrib? Saya bingung itu. Harusnya kan maghrib. Gofur, kenapa jadi hopur? Gofur. Go-nya ke ho-nya ke go, sering ketukar. A-nya ke nga, itu ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita belajar.
Terima Terima kasih Pak Ustad, maaf kasih. ya Pak Ustad ya. Sama-sama, nggak apa-apa, harus maaf kenapa, nggak ada salah ya. Udah pinter justru. Ini tepat Insyaallah, pukul 12 amin. waktu di Amin. Indonesia, 1 jam persis. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.